Alright, Champions League second leg. Arsenal kalah dengan PSG dan terus di knockout daripada semi-final. Terkandas lah. Kan, terkandas. Terkandas. Review ni kita buat lambat sikit. Sebab apa? Hari ni pagi Sabtu. Kita rekod pagi Sabtu. Sepatutnya kita rekod Khamis lah. So dah lambat berapa hari? Khamis, Jumaat 2 hari. Sebab Kapiu, hang kena hang kena HFMD. Hang kena ke? Aku tak tahu, aku kena setakat ni okey. Tapi bini aku dah naik tau. Sikit-sikit. Tapi tak apa. Semalam baru dapat discharge. Lepas tu video. Yalah, so contoh aku tahu ramai dekat kat komen tu kan, tengok dekat komen bias lah bukan kat yang juga ada orang. Nah, orang tanya video nak. Sabar lah Zat. Sabarlah dok. Aku bukan takut. Sebab aku dah rekod kat juga dah. Hampa follow lah Instagram kami. Kami update. Dia baru anak aku baru discharge malam lah. Sorry sebab tak rekod. Sebab kalau yang tanya kenapa tak rekod sebab apa kuarantin apa, tak duduk kat what? Duduk dalam hospital. Takkan nak suruh aku live streaming kat hospital semua kan. Kapiu lah, aku tak kena. So lambat sikit. Tapi ke siapa yang dah tengok tu mungkin daripada yang channel Jugador tu dia dah tahu dah lah. Aku dah explain kat channel Jugador yang anak hang kena HFMD. Alright, sebelum kita start review ni jangan lupa untuk subscribe dulu channel Bias Gunners. Sebab hantar ingat senang ke. Lepas kalah ni nak buat video. Ada lagi banyak game ni. Apa popular lah. Aku target sebelah K lah sebelum season ni wrap up. Lagi 600 subscriber. So boleh lah. Sekarang ni 10.4. So lagi 600. Siapa yang tak subscribe, tolonglah check dan subscribe. Ini bukan channel Jugador. Check betul-betul. Ini adalah Bias Gunners. So check lah. Dan tolong kami untuk subscribe. Okay, Arsenal menentang PSG. Apa yang aku nampak dalam awal-awal game tu, Arsenal cuba buat benda yang dia tak boleh buat dalam first leg, which is start the game very strong. Sebab dalam first leg tu PSG yang macam home, first 20 minit PSG control pegang bola, Arsenal tak boleh buat apa. Tapi Arsenal, apa yang Arteta kata, untuk second leg ni buat benda yang sama dalam first leg tu tapi to another level. Tapi betul apa yang Arsenal buat dalam first 15 minit dalam second leg tu, memang Arsenal pressure PSG lah. Arsenal pressure PSG lah. Tapi aku tak boleh nak kata apa lah. Aku masa first 5 minit, first 6 minit Donnarumma buat double save. Bukan double save lah, save by save tu kan. Buat aku macam dah tak tenang lah. Dah tahu lah ni long day untuk Arsenal lah ni kan. Sebab lah, kita tahu dia ni memang hantu sikit lah kan. Bab saving ni, tengok lawan Liverpool pun dia save banyak. Lepas tu main lawan Arsenal masa first leg tu pun dia save banyak. Main second leg dia performance dia memang mantap lah dia ni. Masa aku boleh kata Donnarumma ni sekarang kan, dia jadi macam bogeyman untuk Saka kan tau. Sebab kan masa England dengan Italy final kan, dia save penalti Saka ke. Lepas tu England tak boleh buat apa dengan dia. Lepas tu sekarang ni Saka dekat Arsenal sama, tak boleh buat apa-apa dengan Donnarumma ni. Dia ni gila betul. Bola-bola yang dia save tu kadang-kadang rasa macam tak make sense tau. Aku rasa kena pergi doping test lah dia, serius lah. Sebab dia fizikal dia panjang dia panjang. Dia betul-betul tinggi. So Arsenal minit kedua chance daripada Declan Rice tanduk, cross daripada timber ke Partey. Lepas tu yang kedua tu daripada baling ke, lepas tu baling ke set piece Martinelli punya chance. Lepas tu yang ketiga tu daripada Odegaard lah. Betul. Odegaard lah. Aku rasa antara tiga tu chance Odegaard lah yang paling macam aku rasa gol tu. Keeper lane confirm gol tu dengan duk kalut-kalut dalam kotak penalti. Lepas tu Odegaard tiba leret, dia save sampai memang betul-betul aku respect lah. Dia ni macam basically memang shot stopping dia memang A lah, memang A++ lah. Kalau dalam FIFA tu 99 lah bro dia ni. Dia play from the back memang tengok dia ni memang barai gila lah. Biasalah bila kita tahu player bola bila renjong ni memang nak pegang bola susah lah kan. Peter Crouch pun barai lah cara dia pegang bola. Tengok Peter Crouch dribble kan tau, macam mana kan lengkot macam kalah kan. Sama dengan Donnarumma ni, dia tak boleh buat apa pun, main produk, tapi dia ni memang klasik goalkeeper ya. Memang full on shot stopping ya, punya bagus sangat. Orang tak boleh drop dia. Mampu AP sekarang ni, zaman orang main keeper with technical ability macam Raya, macam Alisson, macam Ederson kan. Luis Enrique in fact dia perlukan keeper macam tu.
Tapi Donnarumma ni bagus sangat in terms of shot stopping sampai dia undroppable lah basically. So Arsenal memang dapat memang very dominant dalam first 15 minutes. So pegang position 69%, 31% PSG passing 50 je, Arsenal 3 kali ganda lebih banyak, 150 passes. Sampailah minit 15 kewaras sekali yang dia kena tiang tu, aku rasa yang tu mengejutkan player-player Arsenal sikit. Lepas tu baru PSG ada boleh pegang bola sikit, and next 10 minutes Arsenal sambung the dominance sampailah Fabian Ruiz dapat gol. Gol tu sangat penting untuk PSG. Aku rasa first kali gol tu lawa. Dan Martinelli lah orang yang nak kena jaga dia, tapi nak buat macam mana, bola tu pergi ke macam awkward angle lah untuk Martinelli block ataupun nak senang ke kuih tangan lah. Kalau angle macam ketinggian macam tu kan. So dia shoot credit kat Fabian Ruiz lah, and first goal dia adalah Champions League career. Gol yang lawa macam tu, gila gol lawa, sebab kita pun tahu dia ni ada technical ability untuk score that kind of goal. Kita dah tengok dah masa Euro dengan Spain kan, sama lepas dia memang duk score gol lawa dekat edge of the box, something like that. Dan importantnya gol tu untuk PSG adalah dia bagi kontrol lah kepada PSG, sebab PSG dah main ke Emirates, dapat SPG, bawa bekalan ke Parc des Princes. So hang kena faham mentality PSG ni. Aku dengar lah Wenger kata masa dalam dekat beIN Sport tu, game sebelum tu Barca lawan Inter. Lepas tu Wenger preview sikit lah. Dia kata situasi Arsenal dengan situasi PSG bukan nak kata under pressure ke apa, tapi PSG bukannya no pressure at all. Sebab situasi Arsenal, hang dah tahu dah, kalau first leg hang akan main second leg, hang akan all out. Apa akan jadi? Hang akan main all out attack kan, sebab hang dah kalah dah first leg. Kau kenapa hang kalah dah first leg? So hang memang kena cari gol. PSG pula dia tertanya, kita nak buat apa? Kita nak main defend, kita nak main attack. Lepas tu kita nak buat macam mana? Kalau kita main defend, saya Arsenal score, lepas tu macam mana? Dah score minit 70, minit 60. Macam mana tiba-tiba kita nak tukar gear ke attacking mode? Macam for the whole game hang dah penat defending lah. Kalau kata hang main attack, lepas tu kalau Arsenal score, lepas tu game tu memang jadi macam second leg lawan Aston Villa kan, chaos. Lepas tu depa pun kata depa kena berhati-hati, kena balance cara depa nak main tu. So bukanlah kata PSG no pressure at all, depa still ada pressure. Tapi bila gol Fabian Ruiz tu take off pressure daripada depa lah. Sebab from that moment on, ball is in their court, ball is in their hand, depa boleh kawal apa yang depa nak buat. So bila dah ada 2-0, satu home, satu away, hang dictate game tu lah. So from that moment PSG dictate the game lah. Betul. Lepas Fabian Ruiz score tu macam basically mountain to climb untuk Arsenal. Arsenal pergi sana kena score 2 gol kan, 2-1. So bila Fabian Ruiz score tu, aku still expect Arsenal kena buat kerja dia, sebab macam mana pun hang kena score 2 gol kan. Cuma kali ni hang score 2 gol lepas Fabian Ruiz score tu, game tu seri 2-2 kan. So aku still expect untuk Arsenal untuk buat something lah. Tapi bagi aku bila attack dapatkan Martinelli, semua orang jadi macam dah kalut dah. Martinelli tak boleh beat. Awal-awal tu Martinelli boleh beat si Hakimi, tapi late into the game atau middle of the game, lepas tu dia tak boleh beat lah. Berapa kali si Hakimi tu boleh baca dia dah. Lepas tu sama dengan Saka ni, aku cakap daripada game lepas PSG first leg tu, dia tak nak support. Berapa kali aku rasa ada Saka dapat bola, kita tahu dia nak masuk inside, and PSG, Nuno Mendes, Kvaratskhelia, semua tahu dia Saka ni nak masuk inside. Tapi apa yang aku geram dia, aku tak salah timba ni okey, dia defend pun semua okey. Buatlah run in behind untuk bagi space untuk Saka lagi kan. Sebab kalau hang bagi buat run kat behind tu, hang create option untuk Saka. Either dia nak cut inside atau dia bagi hang run tu, bola tu kat hang. Lepas tu aku rasa awal-awal tu si Timber duk buat run, tapi Saka passing kat Odegaard tak passing balik dekat si Timber ataupun Saka. Odegaard tiba-tiba dia masuk dalam, dia chase side Martinelli. Aku rasa 2 kali je. Aku kata tu aku mesej hang malam tu. Aku kata vision ni sampah ke apa kan. Benda tu clear. Timber ada sekali 2-3 kali buat run, lepas tu Saka dah create space,
dapat kat Odegaard tak terubah pergi kat timber tu, dia pergi change side pergi kat Martinelli, which is bagi aku merugikan lah, and menyebabkan aku rasa timber pun fed up nak buat run in behind overlap untuk Saka. So bila aku jadi tu semua macam serba tak jadilah bila aku tengok kan. Saka pun tiba-tiba buat solo run, buat sendiri, cuba nak everything nak buat himself, tapi benda tu tak lihat. Bila aku rasa player-player Arsenal ni bila mereka cuba nak break out dari system and cuba nak create something sendiri to be the guy dalam league tu kan, dalam tie tu kan, jadi benda tu tak jadi untuk Arsenal. And PSG dia just ambil kesempatan depa lah, bila depa ada attack, bila depa ada peluang, depa boleh nak score lah. Dengan Fabio Ruiz score first goal, second goal each Hakimi kan. Goal tu pun cantik lah goal tu kan, masuk memang gaya shooting dia apa semua, tapi aku rasa waktu avoidable lah. Arsenal patut-patut boleh lah nak menang tie tu, tapi Arsenal sendiri adalah musuh diri sendiri lah bagi aku. Ya, yang aku kecewa bila Arsenal masuk ke second half tu tak macam first half lah. Masuk ke second half tu nampak Arsenal a bit shaky. Banyak bagi bola terlepas, and Miles Lewis Kelly aku tak salahkan dia. Dia baru umur 18 tahun. Ni adalah big occasion untuk dia, tapi dia tak turn up lah dalam game tu. Banyak kali dia dribble tak lepas, lepas tu kena dispossess, passing dapat kat orang pun semua. Tapi ni adalah learning process untuk dia. Kita bagi chance untuk dia main. Tapi hang tak boleh salahkan dia baru muda lagi. So ni adalah good for dia punya future development lah, this kind of games. Lepas tu banyak player Arsenal yang duk terlepas bola, tak clean lah Arsenal main, especially bila masuk second half tu. Dan gol kedua apa yang membuatkan aku sangat-sangat kecewa dan sangat-sangat sedih lah dengan Arsenal ni. Bola tu Arsenal tengah attack, bola tu Arsenal dah build up, lepas tu Odegaard dah change side counter attack sampai ke Bukayo Saka, tapi tak ada option untuk dia passing. Yalah, counter attack kan. So bila counter attack, mostly highly likely dia akan tinggal seorang kat atas lah, sebab kita cuba nak break very fast. Lepas tu dia tak ada option nak pass, dia passing ke belakang, passing ke belakang sampai ke Kiwior, nak build up balik daripada bawah. Kiwior silap pass, Kiwior bagi heavy pass kat Odegaard, Hakimi intercept ke siapa intercept, terus gol daripada situasi macam tu. So tak ideal lah kan, tak ideal lah kalau kata hang concede macam tu. Bukannya depa secara clean win tackle. Kalau depa win tackle macam betul-betul top CDM, aku respect. Ni kita yang bagi kat depa. Betul. So bila lepas gol Hakimi tu barulah Saka dapat gol sebiji, which is credit untuk Saka walaupun dia quiet dalam game tu, and mungkin kena lock dengan Kvaratskhelia, kena. Lepas tu siapa ke jaga belah dia, Vitinha ke? 3 orang kan. Nuno Mendes, Vitinha Lepas tu memang dia kena lock, tapi dia still berjaya score. So aku happy for him. Cuma itulah dia miss open goal lah. From 10 minit lah, cross daripada Calafiori. Dia rasa tak expect bola tu sampai kat dia. Bukan dia tak expect, dia tak expect Donnarumma tak boleh tangkap. So Donnarumma terlepas. Kalau gol tu masuk 10 minit lah, aku tak menjamin lah Arsenal boleh menang atau apa. Tapi PSG kalut lah. PSG kalut. So at least kita cuba capitalize dalam kekalutan mereka tu untuk cari another goal. Yang tu yang apa yang kita kena buat lah, create chaos. Tapi dia tak score, nak buat macam mana? So Arsenal pun knockout. Dan itulah cuma yang break aku punya heart tau. Aku tengok habis game tu, aku tak sangka lah player Arsenal ni akan teriak sebab ni adalah semi kan. Selalunya aku tengok player teriak ni mostly final lah, tapi Timber meleleh air mata, Mikel Merino bergenah air mata, Timber kan. Timber weh yang tengok kahak kan main kan, payah one on one nak terlepas dengan dia, meleleh air mata. So aku macam sayu lah kan. Aku macam kita sebagai fan kan, banyak yang tengok sebagai kita punya dalam kitanya perspektifnya kan. Kita duk kata kritik player bola boleh. Bagi aku, pendapat aku, player bola yang tak main dengan bagus ke apa memang layak dikritik je lah kan. Takkan hang tak boleh dikritik langsung kan. Tapi inside of footballers pula, depa ni tak ada lah depa ni pi training ground tu main-main, tidur pi main Beyblade ke, main kereta dash ke apa, tak lah kan. Depa ni memang serius lah training kan, betul tak? Depa pun passionate lah. Kira aku player-player macam tu, aku no fault lah bagi aku kan. Bagi aku dia play for the badge, dia play memang main untuk menang, and bila kalah tu memang depa rasa
depa tak asal lah benda tu kan. So bagi aku faham side depa, tapi side fan pun aku faham je kan. Cuma certain time fan ni kena faham lah footballer sama kan. Cuma tu lah, aku harap benda ni jadi learning experience untuk mereka lah. Sebab memang aku kata season ni by hook or by crook Arsenal kena menang lah. Arsenal kena menang the Champions League lah, the trophy lah. Sebab disebabkan adalah apa, bila hang tengok position kat mana position top 6 sekarang ni semua dah on the way nak menang at least one piala lah kan. So macam fan ni dia tak larat, bukan tak larat sebab apa. Arsenalnya fan ni banyak tak larat kena troll ya sebenarnya kan. Banyak semua orang stres kena troll. Aku pun kadang-kadang buat tak tahu je, tapi kadang-kadang affected lah aku kan. Benda sikit-sikit kan. So macam kes lawan PSG ni, aku tak buka Twitter bro 2 hari, tak buka kan. Aku tahu chaos mampu ya. And banyak opinion lagi aku tahu lagi Arteta out akan keluar. Lepas tu ada lah pasal botol, trofi dia semua tu aku tahu akan keluar kan. So aku pun jadi tak buka, and aku tahu side tu. Aku pun affected sebab tu. Tapi teruk tak teruk tu lain kira. Tapi untuk player bola ni, depa ni troll kena. Trofi tak ada trofi tu pun depa terasa teruk kan. So aku respect player macam Merino ke Timber. I mean good defender. Depa bukannya lah tak bagus season ni. Merino, in fact Merino tu stock get solution untuk dekat tempat striker je. So aku bangga dengan dia. Sama macam Timber, aku rasa dia flawless season ni. Memang mantap. Cuma aku harap depa pakai benda ni sebagai batu loncatan untuk next season lah. Ya, bila hang cakap pasal batu loncatan tu, benda ni is a fact kan. Is a fact sebab hang kena sedar kan. Orang yang menang Champions League ni tak menang dalam first try, tak menang dalam second try. Ni adalah second season Arsenal back in Champions League. So musim lepas Arsenal kalah quarter final against Bayern Munich. Musim ni Arsenal satu step further, kalah semi against PSG lah, tapi menang quarter final against Real Madrid. So kalau ikut season by season, ni adalah improvement for Arsenal lah kan. Sebab dah masuk semi, musim lepas quarter saja, ni second season masuk ke Champions League. Bukan mudah. Aku tengok the only team yang in modern days, the only team yang first season masuk ke Champions League terus ke final adalah Liverpool. Ada Jurgen Klopp. Tu pun third season Klopp. First season Klopp dia masuk Europa League final, dia kalah. Second season tak masuk any European competition. Lepas tu third season ni masuk Champions League sampai ke final, dia kalah dengan Real Madrid final. Next season tu dia comeback masuk ke final dan dia menang final tu. So apa yang membuatkan hang rasa Arsenal boleh menang dalam first try? Arsenal boleh, bukanlah dalam first try ni, second try. Apa yang membuatkan hang rasa Arsenal masuk ke semi, terus ke final, terus boleh menang? So come on lah. Aku tahu macam bila hang dah kalahkan Real Madrid, bila hang masuk ke semi, memang hang kata, dah lalang ni nak pergi final, nak pergi menang. But it doesn't work like that dalam Champions League. Hang ingat Champions League ni Carabao ke? Hang ingat Champions League ni Piala Malaysia ke kan? Champions League ni adalah elite competition from in Europe. Kan, yang masuk ke final, masuk ke semi ni adalah from top 5 leagues yang memang susah. So Arteta bring the point yang Marquinhos 11 season in a row dah try Champions League ni, pernah kalah final dengan Bayern Munich. So kali ni kali kedua dia masuk final. Bukan aku nak kata Arsenal kena try 11 kali baru nak menang. Point dia kalau Marquinhos pun try 11 kali, apa yang membuatkan hang rasa hang try 2 kali hang boleh masuk final? So especially dalam season Arsenal yang terumbang-ambing ni. Of course last week aku kata macam aku believe Park the Prince, aku believe Arsenal can do it. Yalah, kalau tak believe buat apa nak pergi second leg. Tapi bila Arsenal dah kalah over 2 legs, kita reflect balik lah. So aku reflect balik, hang tengok squad Arsenal serba tak cukup. Siapa aku cakap serba tak cukup. Okay, to compare musim lepas, kalau ingat balik naratif bila Arsenal kalah dengan Bayern Munich, semua orang sort of boleh terima. Orang kata okay, squad Arsenal ni tak cukup. Dan dikala naratif kata tak cukup tu, still ada more players than this semi-final tie. Sebab apa? Okay, lawan Bayern Munich tu kita ada Emil Smith Rowe in the bench. Kita ada Elneny, bukanlah aku nak kata Elneny bagus, tapi backup. Lepas tu kita ada Gabriel Jesus, kita ada Nketiah, kita ada Reece Nelson, kita ada Fabio Vieira. So sekarang ni semua player tu hang tak ada. Minus all that players, kan, Tomiyasu lagi ada available for that tie.
for this time setahun ni, apa additional hang tolak semua player yang aku sebut tadi, Nketiah, Gabriel Jesus orang yang ada available tahun lepas. Gabriel Jesus, Nketiah, Reece Nelson, Emil Smith Rowe, Fabio Vieira. Hang tolak semua player tu tak available for this time. Hanya tambah Merino dan hang tambah Jurriën Timber. Kai Havertz pun tak available. Gabriel Magalhaes tak available. So basically squad kita berkurang as compared to quarter final last season. Tapi kita still go to semi this season. Betul tak? So it's great untuk kita sampai. It's a miracle kita sampai ke semi ni. Of course aku nak sampai ke final. Tapi untuk fan-fan Arsenal yang mengharapkan kita masuk final dan win it dalam season serba tak cukup ni, tak berapa logik lah. Tak berapa logik. Dan Declan Rice pun kata after the game tu, kita kena learn from this pain, kita kena suffer from this kesakitan lah. Sebab ya aku cakap betul, hang tak menang weh. Hang masuk Champions League smooth sailing sampai final terus menang. Hang kena rasa lu pedih. Pedih kalau final. Neymar pernah rasa kan. Untuk konteks lah, aku bagi certain point team yang pernah menang Champions League in recent season. Liverpool pernah menang Champions League, tapi season before that dia kalah dengan Real Madrid. Lepas tu dia masuk ke final, dia menang dengan Spurs. Ada lagi, dia kalah final sekali lagi dengan Real Madrid. Man City 3 season in a row pernah kalah quarter final. Pernah kalah final dengan Chelsea. Last kali barulah dia menang Champions League final versus Inter Milan. Siapa lagi? Inter Milan pernah kalah final. Kalah dengan Man City. Siapa lagi menang in recent season? Real Madrid. Berapa tahun dia tunggu untuk La Decima. Yang ke-10. Berkali-kali try. Bukan kali-kali try tu kalah final lah. Kalah quarter, kalah semi. Finally barulah dia boleh rectify balik. So aku dah cakap pasal Man City pernah menang, Liverpool pernah menang, siapa lagi pernah menang in recent season, and PSG lah. PSG adalah point terbaik untuk aku compare. Semua orang lupa. Semua orang ingat PSG ni power season ni, power dominate belasah City, belasah Aston Villa, belasah Liverpool, belasah Arsenal. Hang lupa PSG ni semi final tahun lepas. Aku bet hampa mesti tak ingat dah. PSG ni semi final tahun lepas. Kalau dengan siapa? Kalau dengan Dortmund. Okay, macam to be fair lah kan, macam with all respects to Borussia Dortmund dengan PSG weh. Siapa hang rasa yang sepatutnya layak? PSG lah, betul tak? Tapi kalah first leg 1-0 dengan Borussia Dortmund, kalah second leg 1-0 dengan Borussia Dortmund march to the final. So apa yang PSG buat? Try again this season, and this season dia masuk ke final. So itu adalah comparison yang terbaik yang aku boleh bagi. Maknanya macam hang bukannya smooth sailing masuk-masuk final terus. Musim lepas pun PSG terkandas kat semi, tapi tak ada siapa pun talk about it. Sebab apa? Sebab it's Arsenal. So Arsenal yang akan sell in the media, betul tak? Malu lah Arsenal. So untuk fan Arsenal aku rasa untuk kita demand Arsenal masuk final in this kind of season and is a bit ridiculous lah. So apa yang kita boleh buat, learn from this pain, and hang kena rasa, hang kena suffer kesakitan kalah semi tu, barulah hang boleh masuk ke, barulah hang tahu untuk rasa sakit ni betul hang nak elaklah situasi ni daripada terjadi. Sebab bukan saja player yang rasa benda ni, bukan saja player yang tak pernah rasa situasi ni. Most Arsenal players ni adalah second season depa Champions League. Hang nak depa menang dalam second season Champions League dalam career depa. Mana boleh? Lepas tu hang jangan salahkan player lah. Hang salahkan diri hang juga as fan. Sebab apa? Hang tengok Emirates Stadium masa dalam first leg lawan PSG. Aku tak pernah dengar lagi Emirates Stadium macam tu, dan aku pun kata, jurnalis yang cover tu kata ni adalah the craziest atmosphere dalam Emirates Stadium 30 minit sebelum stadium start. Apa yang jadi lepas Dembele score? Zak tarik atmosphere tu terus senyap. So hang nak salah siapa? Hang nak salah player. Tak, bukan salah fan. Hang tengok kat rumah pun kan, fan tengok kat rumah hang terkedu kan. So maknanya apa? Kita tak sampai tahap ni lagi. Kita tak sampai tahap Real Madrid lagi. So kita kena belajar di mana, macam mana Real Madrid, macam mana maybe Liverpool dalam European stage. Hang concede gol, hang pandai comeback. Hang concede gol, hang boleh absorb, hang boleh terima lah mental concede tu untuk comeback dan score balik. Tapi kita tak boleh dalam first leg tu. Yang tu yang kita kena improve sebenarnya. Macam mana kita nak manage game dalam Champions League. Hang concede, buat tak apa weh. Hang boleh cari gol lagi. Tapi fan pun bersalah.
bukanlah aku nak salahkan fan, tapi kita pun tak pernah experience this kind of situation. Kita create havoc, kita create atmosphere, goal score, suck, kita pun senyap. What the hell is that? Betul? True. Dah habis. Panjang. Dengarlah apa coretan hati Hafizan. Tapi betul lah apa yang cakap tu kan. Tapi adalah bab yang aku tak setuju pun sikit dengan hang. Bab the second time apa masuk lah. Kata kalau boleh nak win it, boleh win it lah kan. Tapi aku faham lah naratif tu. Apa kalau hang tak mananya apa orang try berkali-kali baru boleh cuba menang kan. Tapi kalau Arsenal boleh go, we should target untuk go lah. Semua orang target untuk go, betul tak? Tapi bila in the end tak boleh go, kekecewaan kat fan tu aku faham. Tapi in terms of footballing pun aku faham lah. So overall aku rasa this season is actually bad season untuk Arsenal lah kan. Aku bukan nak kata tak walaupun masuk semi final Champions League, tapi bad season untuk Arsenal lah. Overall performance dekat Premier League not the best, performance dekat cup game pun not the best. Dekat Champions League lah yang aku boleh puji sikit, sebab bila lawan PSG je aku rasa Arsenal betul-betul in trouble lah kan. Bila daripada group stage aku rasa okay je main lawan PSV dekat round 16 ke PSV kan. PSV round 16, lepas tu main dengan Real Madrid pun aku rasa good performance. Main dengan PSG ni baru hang teruk. Tu pun setelah semua injury dah keluar gambar bagai, tak boleh main apa, Kai Havertz dah tak boleh main. So aku in total aku rasa Arsenal bad season untuk Arsenal lah. Han nak kata a good season tak boleh kata juga. Kepala otak mana good season bagi aku kan. Bad season untuk Arsenal. Aku sekarang ni mentality untuk Arsenal adalah Arsenal at least dah kena start menang satu piala every season. Tak kira lah piala apa pun, tapi satu piala every season lah. And for untuk aku, bila hang tak menang satu piala langsung untuk season ni, bad season lah untuk Arteta. And next season aku harap apa Berta sekarang ni dah sign Berta kan. Lepas tu Berta ada nak sign player yang penting untuk Arsenal sekarang. Aku harap dengan signing tu boleh apa letak Arsenal into the next level lah. And Arteta, to be honest lah bagi aku apa aku punya pendapat lah, Arteta kan kena keluarkan result dah by next season, kena ada result dah. Sebab improvement aku about tu memang setiap season aku nampak. Season ni saja yang aku rasa improvement tu tak nampak. Sebab kita nampak sebab masuk, orang kata boleh nampak pun sebab masuk semi final Champions League tu je kan. Tapi overall dalam apa EPL teruk. Aku tahu ada masalah injury apa semua, tapi tu bukan problem aku sebenarnya kan. Masalah injury tu hang nampak sepatutnya address waktu transfer window, tapi no one address dekat transfer window kan. Yang tu yang fan bebai. Jadi bagi aku overall performance Arsenal season ni walaupun masuk semi final Champions League, still bad season daripada season lepas. So aku harap kalau Berta ni masuk, Berta buat something, aku harap dia function gila serius lah. Aku harap dia function gila, buat something, and by next season Arteta serius kena buat keluar result dah. Han tak boleh nak jump through hoops to hoops, bagi alasan ni sebab Arteta ni very very good manager lah. No doubt about that. Siapa yang cakap Arteta is not a very good manager, ada orang cakap kat aku macam so tukar dia Arteta tu. Bagi aku bukan solution. Tukar Arteta ni bukan solution dia pun. Han tukar Arteta betul high expect siapa nak main. Okay, yang top manager sekarang ni Simeone nak main untuk Arsenal. Hang bila Simeone masuk untuk Arsenal, high expect Simeone nak boleh turn around Arsenal punya season. Of course dah, aku rasa dah no mohong kan. So bagi aku Arteta, pecat Arteta sekarang is not the solution lah. Next season aku tak kata pecat dia lagi, tapi aku kena ada result untuk something, untuk buy time untuk dia. One trophy lah kan, untuk buy time untuk dia, untuk kita boleh cakap okay, dia deserve another season lah kan. Which is aku serius lah. Aku rasa next season dia kena ada result dah. Kalau tak ada result, end of the season kita sembang lain lah. Apa tak ada trofi kat next season kita sembang balik performance dia lah. Aku pun tak nak kata apa kadang-kadang. So hampa cakap Arsenal kena bring trophies under Arteta next season dan sebagainya. Apa yang Arsenal kena improve lah for next season?
aku rasa the signing of the player sekarang ni. Arsenal aku dah cakap banyak kali, buat masa sekarang ni Arsenal bukan masa dah untuk sign potential. Sign potential is not the time untuk Arsenal, sebab Arsenal sekarang ni adalah masa untuk hang nak fight for titles lah kan. So kat depan tu aku tahu sebelum ni aku nak Sesko, tapi bila hang sign Sesko, hang sign potential tu je kan. Hang tahu dia boleh pergi go depan-depan, tapi bila dia nak hit the peak tak tahu. Mungkin dia tak hit the peak kat Arsenal, dia hit the peak dekat masa dia pindah pergi something I don't know Aston Villa ke apa semua kan. Kita tak tahu. Tapi kita sign, kalau nak sign Sesko tu sign potential. Tapi sekarang ni bagi aku bukan masa untuk sign potential, sign untuk proven winner kan. Kita tahu sekarang Arsenal minat Isak dengan Gyökeres. Isak ni bagus sebab dia ada ada Premier League punya experience. Dekat Gyökeres pula kita tahu dia ni memang ruthless punya goal scorer lah. Tapi aku still firm lah. Antara tiga tu salah satu striker aku dapat aku okey. Tapi sekarang ni Sesko dah drop ke nombor 3 aku lah. Nombor 1, 2 aku adalah Isak dengan Gyökeres lah kan. And bila kita tengok Bertau pun minat betul-betul kat Gyökeres ni, nampak macam Arsenal akan try lah Gyökeres. Arteta pula dia masih firm dengan Isak. Tapi aku tak rasa Isak akan pergi kat Arsenal sebab satu pricing dia, satu lagi dia punya Champions League dengan Newcastle lah kan. Newcastle masuk Champions League pun nak buang Isak. So bak striker paling penting aku rasa paling penting hang kena address adalah striker lah sekarang ni. Sebab masa season lepas hang dah buang Eddie Nketiah, betul tak? Hang dah buang Eddie Nketiah. Lepas tu hang tak ada berganti. Hang kata Kai Havertz akan main kat situ. So no problem lah. Aku rasa daripada awal season kita dah cakap Kai Havertz ni okay sebagai nak main striker, tapi kalau hang nak expect dia jadi prolific scorer, mustahil lah kan. Sebab hang jarang lah nak tengok Havertz ni satu game skor 2 biji. Nak dapat sebiji tu pun boleh dapat kan, tapi nak skor 2 biji tak boleh lah kan. Sebab kalau hang nak prolific scorer, hang kena satu game 2, lepas tu mungkin ada 1 gol, lepas tu tiba-tiba dia buat hat-trick kan. Masalahnya Arsenal tak ada striker macam tu. Faham? Liverpool dia ada player lain yang boleh buat macam tu, iaitu Mo Salah sekarang kan. Tapi kalau Liverpool ada seorang striker yang boleh skor macam Red Haaland, mampu tim lain kan. Sama macam Man City, dia pun problematik season ni sebab Haaland bukan dia injury banyak kan, tapi skill dia antara top goal scorer season ni. Tambah kalau tiba-tiba dia hantar winger lain extra goal scorer kat situ. Arsenal masalahnya top goal scorer Arsenal pun berapa je aku rasa season ni. Aku tak tengok lagi lah statistik, tapi aku rasa berapa je kan season ni kan. So Arsenal perlu Arsenal perlu harapkan scorer daripada position link, tapi prolific scorer tu untuk hang menang competition memang penting lah bagi aku kan. Someone yang boleh create something from nothing lah basically kan. Arsenal tak ada orang tu. Kalau in terms of footballing terms dekat Twitter kan, kita kena cari player yang him. Arsenal tak ada him tu. Lepas tu next position adalah Arsenal katanya dah sign, dah sign Zubimendi dekat midfield. Baru report keluar pagi tadi kata dah confirm, tapi Arsenal still wary lah sebab takut last minute dia tukar fikiran. Tapi Zubimendi ni adalah ganti untuk Jorginho, which is a big upgrade lah kalau Zubimendi ganti Jorginho. Tapi dia akan fight dengan Partey lah dekat position DM tu nanti kan. Kita tengok macam mana, tapi aku expect dia akan fight dengan Partey. And Partey nanti mungkin dia akan main dulu ke, ataupun nanti dia akan test dekat pre-season sebab Arsenal tak ada Club World Cup. And kita tengoklah, aku rasa Zubimendi dengan Partey akan fight kat situ lah. Next position adalah left wing lah. Aku cakap betul, Martinelli not good enough lah. Tambah pula bila Han not good enough tapi tak ada challenger. Tak ada challenger langsung untuk tu. So basically Trossard bukan challenge dia. Trossard ni kita tahu Arteta dah letak dia sebagai squad player, bukan first team player kan. So Martinelli ni basically bila dia fit, Arteta akan buang dia masuk kat situ kan. Jadi bagi aku problematik kat situ sebab Martinelli ni dia expect dia untuk start, tapi output dia tak sama level dengan Saka kan. So aku macam tak suka lah kan. So dia either hang buang Martinelli ganti dengan a better player, ataupun hang masukkan player tu yang lain
yang boleh fight dia, yang boleh push dia dekat left wing tu. Sekarang ni dekat rumours cakap Arsenal boleh nak join Martinelli, tapi nak diganti dengan siapa tu tak tahu lagi. Dia either sekarang ni Nico Williams dengan Leao, tapi Rodrigo pun siapa seorang ni? Gittens, Dortmund. Gittens. Ada orang minat, ada orang kata Xavi Simon, tapi aku tak suka sizing Xavi Simon tu sebenarnya. Kan aku rasa dia kecil sangat kan. Lepas tu mungkin muka baby face. Aku tak mau baby face, aku nak muka ganahan ni. Kan, betul macam apa left wing tu kena do something, change, find someone yang boleh push Martinelli, ataupun hang tak tahu enjoy Martinelli, cari yang better ni better shooters lah. So satu point je lah fan Arsenal yang pendengar betul-betul yang aku nak kata, hang tengok squad Arsenal, Arsenal ada best defensive record last season. Arsenal ada one of the best defensive record this season. This season tak best lah. Aku nak tanya satu lah. Next season hampa rasa defense akan jadi bodoh lah. Kan? So aku kata team Arsenal ni base dia, structure dia, foundation dia dah solid dah. Dan semua orang tahu that fact. Semua orang tahu the fact that Arsenal tak ada striker. So the point is, hang ingat Saliba, partnership Saliba dengan Gabriel Magalhaes musim depan akan jadi bodoh lah. Hang ingat musim depan tu mereka akan jadi concede banyak lah. Kalau 2 musim lepas daripada proof solid, 3 musim lepas solid, this season solid, ingat musim depan bodoh lah. So hang ingat musim depan Declan jadi bodoh ke? Hang ingat Saka musim depan akan terus jadi bodoh ke? Kan? Takkan dia jadi overnight jadi bodoh. So aku kata foundation Arsenal, structure Arsenal dah cukup solid. Hang tak perlu change banyak. Cuma hang buang yang bodoh-bodoh, yang betul bodoh tu je untuk ganti yang a better player. Tak bodoh pun hang ganti someone dengan better player tu je. So foundation base tu, spine tu dah strong dah. Ya, hang cuma hang kena ganti 2-3 player je untuk perfect team je. So kita semua tahu benda tu, tapi kita emosi sebab kita tak sign striker in the summer. Betul tak? So aku tanya dari hampa, what's gonna happen bila kita sign striker? What's gonna happen? Sebab hang keep cakap benda tu since summer. So what happen if next summer kita sign like say Gyökeres? So apa hang rasa akan jadi? So hang tanya soalan tu kat diri hang. Sebab Saka takkan jadi bodoh overnight, Martinelli tak tahu lah. Declan takkan jadi bodoh overnight. So Partey bakal sign new contract maybe. Sekarang ni Zubimendi akan gantikan Jorginho, which is a better upgrade. Kan? Miles Lewis Kelly ada 1 year more experience. Nwaneri akan jadi pengganti Odegaard atau tukar-tukar dengan Odegaard. So apa yang Arsenal perlukan adalah a better left winger yang boleh perform at the rate of Saka, and at the same time better striker lah, number 9, target man, a gunman yang akan score every single game ataupun most games. So apa akan jadi untuk Arsenal kalau Arsenal rectify all that in the summer? And to be honest, aku rasa this summer adalah one of the biggest transfer window dalam Arteta punya career as Arsenal manager lah. So hang tanya soalan hang sendiri, betul tak aku kata foundation dan spine Arsenal ni solid? Betul tak aku kata yang Gabriel Magalhaes dengan Saliba takkan jadi bodoh lah overnight? Saka, Declan Rice semua takkan jadi bodoh overnight. Spine ni, foundation ni Arteta build dah cukup solid dah untuk runtuh. Sebab hang kena ingat apa yang Arsenal buat pada summer lepas adalah untuk raise the second team, raise the level of second team, raise the level of substitution. Mikel Merino dah masuk kan. So kalau next season dia tak akan start lah, Declan Rice akan main number 8, Zubimendi ataupun Partey yang akan main number 6. So kalau kata Partey injured, Zubimendi injured, Rice main number 6, Merino main number 8, hang rasa level drop. Hang nak tengok dia main season ni. Dia siap boleh main number 9 lagi. So apa yang Arteta buat sama lepas, ya aku pun setuju tak sign striker, that narrative blah blah blah. Tapi hang cuba reflect, betul tak sama plan lepas kita cuba raise the level of substitution. Hang tengok bila Trossard masuk, hang rasa menurun tak level Arsenal? Tak turun. Kan? So season ni adalah the biggest learning curve untuk Arsenal sebab player Arsenal banyak injured. Main team, main player injured. Gabriel Magalhaes injured. QPR step up, Saka injured, Trossard step up, Martinelli step up, lepas tu injured, Nwaneri step up, so Odegaard injured. So apa yang kita belajar season ni adalah tim kita boleh cope melalui injury. So bila kita ada injured dan sebagainya, tapi kita still nombor 2, kita still go to Champions League final.
Yalah tak menang trofi, tapi still benda tu membanggakan. Hang kena reflect juga benda tu. Kalau kata player injured, tim-tim lain mungkin keluar tu Liverpool, Alisson injured, Van Dijk injured. No, nak qualify ke Champions League final, Alisson kena score go header. Adakah kita berada dalam situasi macam Liverpool? Dah, kita nombor 2. Betul tak? Bukanlah aku nak bangga nombor 2 ke apa, tapi aku kata hampa duduk hentam Arteta last season, hampa duduk hentam Arteta last season, hampa kata Arteta tak rotate team. Arteta duduk main first 11 kesayangan dia je. So this season player-player dah injured. So Arteta dah tunjuk dah ability dia untuk gali daripada team ni apa yang dia boleh buat differently, correct daripada player-player ni, ability yang dia tak nampak daripada so dia convert Harvard ke striker. Dia convert, yang paling penting sekali, dia convert Merino ke striker. Siapa yang sangka benda tu? Kan? Siapa yang sangka benda tu? Okay, hampa minta signing of Ollie Watkins. Sejak Januari, Merino score lebih banyak pada Ollie Watkins. Bukanlah aku kata Merino lagi bagus ke apa. Tapi solution Arteta dia dah dalam squad, dia cari solution from inside the team. Hampa complain kata dia tak rotate team. So now dia cari solution from inside the team. At least bagi kredit dekat dia. So apa yang aku nak kata, Arsenal tak perlu buat banyak pun untuk improve next season. Foundation and the spine is very very solid already. Sign striker, sign left winger yang ada output macam Saka. Kalau Saka injured pun dia boleh main wing kanan. And aku rasa boleh menang Liga next season, to be honest. Klip lah. Tak, aku cakap aku berani cakap benda ni. Aku cakap betul. Anak klip lah. Kan aku anak klip klip sekarang. Sekarang minit apa klip sekarang. Aku kata this is I'm be real lah. This is be serious lah. Once Arsenal menang Liga, floodgate open, Arsenal will do the Man City and win 2-3 season in a row. Oish, treble Repeat Repeat tak kisah. Tapi point aku macam contoh kalau Arsenal menang Premier League, Arsenal tak perlu tunggu lama untuk win another Premier League. Unless kalau player-player ni lepas menang Premier League dia belah lah. Macam Saliba Real Madrid ke apa, that's a problem. Macam sebab apa aku berani cakap macam ni? Sebab macam point aku kata tadi lah, spine kita ni dah cukup kuat. So kita tinggal nak improve few factors je. So bila kita menang Liga atau menang something, meaning that team kita tu dah establish lah. So kalau team kita dah establish untuk menang Liga, apa yang menghalang kita untuk menang sekali lagi? So tu aku rasa kalau Arsenal menang EPL sekali, floodgate open dan kita tak perlu tunggu lama untuk win another trophy. Maybe kita akan do another EPL for next 2 season ke, another Champions League ke, another FA Cup, whatever lah. Tu aku punya belief pasal Arsenal lah. True. Lama gila video ni. Itu ya. Clip that. Alright, setakat ni sajalah kita punya review untuk episod kali ni. Ada berbaki 3 game sajalah untuk this season. A little bit underwhelming, tak ada apa-apa. As cliche as it sounds, kena tunggu next season walaupun troll ataupun tak. Jangan lupa subscribe Bias Gunners. I will see you guys in a bit. Take care and peace.